Ndi matshiloni avhuḓi kha miraḓo yoṱhe ya Apostolic Unity. Ri khou dovha hafhu ra ṱangana muyani nga swondaha ya dzi 12 dza April 2020 ri tshi kha ḓi vha kha tshifhinga tshiḽa tsha lockdown. Ri kha ḓi yo vha na swondaha phanḓa dzo vhalaho dzine ra ḓo vha ri si roṱhe. Ri ḓo ḓi vha ri khou isa phanḓa na u ṋekedzana milaedza ino nga yeneyi u itela uri musi vha tshi wana tshifhinga vha ḓo ḓi tamba vha pfha ya vha ṱuṱuwedza vha khwaṱhisa lutendoni. A thi khou tama u vhuya nda fhedza tshifhinga sa nga misi ndi khou ṱanganedza vhona vhaḽa vhane a ri kereki navho vhane fhungo ḽa mudzimu na vhone vha ḽi funa. Ndi khou nyaga u vhala mafhungo no wana kha Peter yo thoma chapter 2. Ndi khou nyaga u vhala 9 u swika 12. Ḓo ḓi dovha nda topola dziṅwe ndima na nga fhasi ndi tshi khou itela uri mafhungo ashu a kone u khwaṱha. Vha ḓo zwi ḓivha ri khou bva kha maḓuvha a Good Friday o vhambiwa ha murena washu Yesu Kristo. Riṋe ro wana vhutshilo nga lufuo luya, ro wana u begwa hafhu, ro wana u shandukisiwa. Kha vha ḓo ri ri ye phanḓa na lufuo lwo no luya ri khou sedza zwivhuya zwa lufuo luya. Verse 9 yari, huno ini ni lushaka lwo nangwaho. Peter uri vheiwe nga lufu lwa murena washu Yesu Kristo vheiwe ni mbo ḓi vha lushaka lwo nangwaho. Vhone vha ri vho tshifara u fana nṋe ndi muvenḓa ndi si muisraele. Nga lufu lwa murena washu Yesu Kristo vha ḓo zwi yelelwa ro vhala John chapter 3 verse 16. Biblia ya mudzimu yari mudzimu o funa shango zwingafha ngafha, mudzimu o funa shango zwingafha ngafha a vhuya ruma murwa wawe wa mbegwa a eṱa uri vhoṱhe vha mutendaho vha si lovhe tshavho tsho tshila tshoṱhe. Zwino riṋe vhe ra vha ri vha nnḓa namusi Biblia ya mudzimu iri huno inwi ni lushaka lwo nangwaho. Riṋe ri lushaka lwo nangwaho nga nṱhani uri Yesu Kristo a fa thandani ya tshipambano. Kha vha pfe zwi tshi phanḓa. Biblia ya mudzimu yari ni vho tshife vha vhuhosini. Riṋe ro itwa vho tshife vha vhuhosini nga lufu lwa murena. A ri vhathu phepho hezwi vha tshi tshimbila vha tshiṱaratani kha vha zwi ḓivhe ṋamusi vhone mani uri vhone vha tshife wa vhuhosi ri vhathu vha khethwa. Ari ni mbeu ye a tou ḓi shumela uri ni ḓivhadze vhugala hawe ya ni vhidza ni swiswini. Kha vha ḓo pfha mani vhone nga lufu lwa murena washu Yesu Kristo riṋe ri mbeu ye a tou ḓi shumela. Yesu Kristo o tou shuma nga muvhili wawe nga malofha awe a tshi shuluwa thandani ya tshipambano a khou itela ri nṋe vho tshifaro vho mani ndi wane vhutshilo. Nṋe ndi wane vho vhutshilo hupfi nṋe we a tou mbidza ndi swiswini. Vha ḓivha zwa kereke nṋe ndo vha ndi sina na ndavha na zwino luthihi ndi sa vhi nda pfha na muḓifho wazwo nahone ndi tshi vhona vhone kwa kerekeni vha tshi nga madodo mani vhona mara ndi khou livhuwa namusi vho ndo bonyolosiwa maṱonga murena khotsi vha ṱaḓulu dzina ndi ḽa Yesu Kristo ndo ṱomola maanḓani ya swiswi nda pfulosela muvhusoni wa mbulo mufuno. Ndi zwone zwine riṋe ra khou funa u zwi ḓivha ṋamusi uri nga lufu lwa ḽavhuṱanu we are not just ordinary people. Hallelujah. Ri vho tshife vha vhuhosini, ri mbeu yene muṋe a tou ḓi shumela mani o ri ṱomola maanḓani ya swiswi. A ri vhidzela tshedzani tshawe tshi a khamadzaho. Vha ḓivha a ri vhidzela tshedzani tshawe tshi a khamadzaho. Ro vhidziwa mani vhone, ro nangiwa mani vhone, ro vhidzelwa tshedzani tsha mudzimu tshi a khamadzaho mani. Kha vha ḓo tshimbila tshedzani vha ri tou tshimbila swiswini mani. Ndi zwine zwine fhungo ḽa mudzimu kha Mateo chapter 15 ḽari 13 to 15 Biblia ya mudzimu yari inwi ni muṋo wa shango. Arali muṋo wa rothola u kha ḓi ḓo lungwa nga mini? A u tshena mushumo hu si u laṱa uri u kandekanywe nga vhathu. Inwi ni tshedza tsha shango muḓure kha thavha u kona u dzumbama. Haleluya. Vhone we ngauri vho nangiwa nga khotsi vha ṱaḓulo vha mbo ḓi vha muṋo wa shango, vha mbo ḓi vha tshedza tsha shango vha songo tsha tshila zwa swiswini we. Kha vha tshile mushumo wa kha vha ḓo vha muṋo mani vha lunge hafhaḽa uri na thaidzo vha vhe muṋo mani. Vha ḓivha mushumo wa muṋe ri khou tou dzhena kha wo vha nga si vhone uri muṋe ndi wa ndeme nga maanḓa. Kha vha ḓo vha tshedza vha dzhena muḓini uri na swiswi vhone vha vhe tshedza vha songo dzhena muḓini uri na swiswi na vhone vha engedza swiswi. Haleluya. Kha vha shanduke mani. Verse 10 yari inwi vhe kale na vha ni si vhathu. Kha vha ḓo tou pfha mani vhone. Biblia ya mudzimu yari inwi vhe kale na vha ni si vhathu. Riṋe ro vha ri si vhathu zwiamba ro vha ri tshi nengisa, ro vha ri khou khakhela mashika ho vha si na vhuḓi havha kha riṋe mara khotsi vha ṱaḓulu nga lufu lwawe a ri tavho vhathu zwa zwino vho ri vhathu we. Haleluya. Nṋe nahone ndi vho
zwi vhona uri nṋe ndi muthu uvha ndi tshi khou kona u pfhi vho Tshifaro kha vha ḓe vha ri funze vhaḓi vha uya zwi vhona uri nga ngori na vhone vha tshi vhudziwa vho apfhi kha vha ḓa vha ri ṱuṱuwedze vhono vha muthu vhone vhafunzi vha muthu vha dovha vha humela mini matopini na vhomme vha muthu mani vha dovha vha humela mini mashekani na ini muswa ni muthu mani mudzimu ni tanzwa mudzimu ni tshivumbiwa tshiswa ni dovha na humela mini dakala biblia ya mudzimu ini vhe kale na vanisi vhathu huno zwino ni vhathu vha mudzimu vhe na vani songo khathutshelwa zwino ro khathutsheliko kha vha ḓo tshila sa muthu o khathutshelwaho man vha ḓivha nṋe nda vha khathutshela vhone vha ḓi dovha vha ita zwithu zwo mbaisa nṋe ndi pfa ndi si tsha pfesa uri khathutshelo yanga ya shumani kha ri ḓo tshila nga nḓila ra khathutshelo mudzimu ri nula maanḓani ashu isi lufuni dunguni dzine na lufu a ri vhea tshedzani uri musi ri tshi fa ri ye vhutshiloni vhu sa fheli kha ri ḓi ya kha verse 11 ya ri vhafunwa ndiani pembeledza ndiri vhungani vhaeni ni vhafhiri sendelani kule ya dzinyemulo dza ṋama dzine dza lwa na muṅwe kha vha ḓo for repeat uri mini a ri vheiwe vafunwa ndiani pembeledza ndiani luvheledza ndiani kwengweledza the fact ya uri vhewe no rengululwa the fact ya uri vhewe ni vho tshipeva vhuhosini hezwo ndi fhungo ḽa ndeme nga maanḓa zwino ndi khou ni pembeledza ndi ri vhunga ni vhaeni ni vhafhiri hei Peter vha khou zama u bvisela fhungo ḽi khagala uri kha ri zwi ḓivhe uri riṋe a ri nga ḓo tshila tshoṱhe kha heḽi shangoni ri khou fhira hafho muḓini une vha khou dzula hone vho dzula lwa temporary hoyo muḓi une vhone vha khou dzula khawoyi ndi thumba hu si kale vha ḓo fhira vha ya hayani ya khotsi vha ṱaḓulo dzinani ḽa Yesu Kristo zwino ri a xelelwa na nga identity ya phanḓa nga nṱhani ha zwiito zwa ḽino shango na kha ri sendele kule dzinyemulo dza ṋama dzine dza lwa na muya hu na zwiitwa na zwine vhone vha tou zwi ḓivha uri hezwi zwi lwa na mudzimu a thi nga ḓo vhe nda zwi dumbekanya mara vhone vha ya zwi ḓivha muya wavho u ya vha vhudza luvalo lwavho lu ya vha vhudza uri hezwi a zwi itiwi nga ṅwana wa mudzimu hezwi a zwi ambiwi nga ṅwana wa mudzimuni hezwi a zwi ngo vha fanela vhone sa ṅwana wa mudzimuni ngauri mudzimu ha zwi funi Peter ri vhafunwa sendelani kule kha vha litshe hezwi zwithu nṋe ndi khou vha vhudza ndi ri arali hu na vhathu vhane vha khou vha dzhenisa nḓilani dzi si dzone kha vha hume vhone vha na vhuḓipfi havho hoṱhe kha vha hume kha vha wane nḓila yo bva khazwo we kha vha wane nḓila yo litsha vhono dzhena ndi ya zwiḓivha vhono phirimela mara vha khou tshikafhadza dzina ḽa mudzimu nga zwiito zwavho mani vhone zwi a shonisa hezwi zwithu zwine vhone vha khou ita vha ṅwana wa mudzimu o tou fa thandani ya tshifhambano a khou itela vhone vha ṱanganedza vhutshilo vhone vha tou ima vha ṱanzela vha ri nṋe ndi tshivhumbiwa tshiswa mara namusi vha khou tshila sa tshivhumbiwa tsha kale vha songo tsha vhuya vha dovha mani kha vha ḓo litsha hezwo zwithu vha tshile vhutshilo vhune murena funa vhone vha tshi vhutshila Peter ri vhafunwa ndiani pembeledza ndi ri vhunga ni vhaeni ni vhafhiri sendelani kule ha dzinyemulo dza ṋama dzine dza lwa na muya nyemulo vhone nyemulo roṱhe ri nadzo ri khou ḓi zwi vhona zwithu zwavhuḓi hafha mara ri a tenda uri zwiṅwe kha zwi ri fhire mani vha ya tenda uri zwiṅwe kha ri litshe mani ri khou ḓi zwi vhona zwithu zwavhuḓi mashophoni hafha ri khou tou litsha u pfha ngauri a ri kha ri no fhira ri kha shango na vhone ri khou tshimbila pa mashophoni zwavhuḓi ri khou ḓi zwi vhona vha hone vhafumakadzi vhavhuḓi vha hone vhanna vhavhuḓi vha hone vhanna vha re na dzi profession vhono khou ambisa vhathu vhone we kha vha tende uri zwavho ndi zwone zwiḽa zwi re hayani vha tende hafho mushumoni no vha tshi khou vha fureledza kha vha tende uri nṋe vha nga ndo vha sia hayani kha vha tende uri nṋe mukala wanga u hayani vha tende uri nṋe mufumakadzi wanga u hayani kha vha tende dzinyemulo dzi heḽi shango vha nga si dzi kone dzi ḓo vha luṱanya na mudzimu kha vha ḓo ndi gidime ndiye kha verse 12 biblia ya mudzimu ya ri kutshimbilele kwanu kwa vhukati ha vhashango kuvhe ko nakaho uri vha tshi niembelela na pfi ni ya tshinya vha ri u sedza vha vhone mishumo yo nakaho vha rende mudzimu nga ḓuvha ḽa u lingululwa haleluya kutshimbilele kwavho kwa vhukati ha vhashango ngauri vhone vho ṱanganedza dzina ḽa Yesu Kristo wa Nazareth a zwi amba uri vhone vha ḓo pfuluswa vha ya kha ḽiṅwe shango haikho vha ḓo tshila na vhane vha vhathu vha sa vha funiho vha ḓo tshila na vhane vha vhathu vhono vha tovhola vha ḓo tshila na vhane vha vhathu vhono vha ambelela zwino biblia ya mudzimu ya ri kutshimbilele kwavho kha ḽeneḽi shango kha vhane vha vhathu vha sa vha funiho vhono vha ambelela vhaṅwe vha dzula na vho muṱani khe vho makhadzi ngafho khe vho khotsi mulu ngafho khe vho mmani ngafho khe vho khotsi munene ngafho avha vha ṱoḓi vha nyagi no vha vhona vhone we ndi khou vha vhudza ndi ri zwo ralo vha sa ṱoḓi no vha vhona biblia ya mudzimu ya ri kutshimbilele kwavho mani kwa vhukati ha vhashango kuvhe ko nakaho uri naho vha tshi vha ambelela vha ri vha tshinya vha ḓivha mukegulu vha ri no musidzana mphi zwiḽiwa ende vha si khou amba zwonini mukegulu vha ri hu mukala vha ri hu mukegulu a dzuli fhasi vhone vha tshi khou tou vha ambelela vha songo vhelela tshithu khotsi vha ṱaḓulu vha ḓo vha lamulela vhone vha songo havha vhathu vha shango vha amba zwine vha funa hangei mushumoni vha ḓo vha ambelela vha ri vha lenga vha ḓi mushumoni nga tshifhinga nahone ndi vhone vhono khou tswa thundu hedzi nahone ndi vhone vha soko koropo vha bvisa nahone ndi vhone vhono khou ita tshika do not worry vhone vha songo vhuya vha vhilahela nga ngomu havho na ndau ya Juda u ḓo vha lamulela nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha tshi zwi vhona kha vha ḓo ri ndi gidime ndiye phanḓa na mafhungo ayo
ndikonyeka kha verse 17 biblia mudzimu yari hulisani vothe funani vahanu ofani mudzimu hulisani khotsi haleluya hey hulisani vothe kha vha hulisa vanevho vari mushumoni vo no khou vha ambelela zwisiyo respect them azvina ndavha as long as va muhulwane khavo ava va funi na luthihi no vo to koropa va bvisa va to aina va bvisa a va nga ḓo vhuya vhele vo ita mushumo wavhuḓi va ḓo khoḓa hola songo ita vhone vha songo vhilahela vhone kha vha tende uri vha ḓo wana zwavho kha khotsi vha ṱaḓulu dzinani ḽa Yesu Kristo kha ri ḓo ya kha verse 18 biblia mudzimu yari inwi no dzulaho nnḓu nthihi na vhaṋe vhaṋu vharosheni ni tshi ḓivha ofha a thi ambi vhaṋe vha vhuḓi fhedzi vho vuḓaho ndi amba na vhadzulaho vho sinyalala haleluya heḽi fhungo heḽi ndo vha ndi sa vhuyi nda tama no ḽi ṱalutshedza mara kha vha ḓo ri ndi ḓo dzhena zwiṱuku khaḽo biblia mudzimu yari inwi no dzulaho nnḓu nthihi na vhaṋe vhaṋu vharosheni ni tshi vha ofha ndi a zwi ḓivha uri miṱa heyi a i fani hu na miṱa yo rangiwa phanḓa nga vhafumakadzi fhedzi vha si no vhafarisi hu na miṱa yo rangiwa nga vhakhotsi fhedzi vha si no vhafarisi mara ndi khou nyaka u dzhena kha miṱa heyi i re na miraḓo yoṱhe ya muṱa heyi ndimana i khou tou amba zwavhuḓi i ri vheiwe inwi ni dzuleho nnḓu nthihi na vhaṋe vhaṋu vharosheni ni tshi ḓivha ofha kha vha hulise havho muthu vhane vha dzula navho kha vha hulise havho khotsi a vhana kha vha hulise havho mme a vhana vha ḓivha uri khou tshila kha shango ḽine vhathu vha na lunyadzo nga maanḓa ngauri vhone vho no vha na miṅwaha vha khou dzula navho mufumakadzi vho no vha na miṅwaha vha khou dzula navho munna vhavho vha ḓivhela dzi weakness dzavho zwino zwi vho ita uri vhone vha bvise respect yoṱhe ine vha vha kha vha ime ndi vha vhudze ṋamusi heḽi ḽe nṋe nda ḽivhala ndi fhungo ḽa mudzimu arali vha vha mutendi a sa koni u vhea vhathu vhudzuloni havho vha ḓo fhambana na tshilidzi tsha mudzimu ndi khou tama ṋamusi vha tshi zwi ḓivha uri havho vho khotsi vhane vhone vha dzula navho a zwi na ndavha uri vha ya shuma nani a zwi na ndavha uri a vha shumi nani a zwi na ndavha uri vha a kerekana nani mara vhone kha vha vha phe respect yoṱhe yo fanelaho vhone vho khotsi havho mufumakadzi vhone vha dzula navho a zwi na ndavha uri vha ya shuma nani a zwi na ndavha uri vha ḓisa income hafho muḓini but the fact uri vha dzula na vhone vha ya vha kovhela vha ya vha bikela kha vha zwi ḓivha uri mudzimu vha ṋekedza vhanevo kha vha ḓo bvela afho nnḓa shangoni vha yo doba nṋe ndi khou vha vhudza ndiri vha tou wana vhaṅwe vha vhathu vha ḓo fhedza vha tshi ri nṋe ndi khwine ndi tshi dzula ni ndoṱhe havho vhe mudzimu wa vhaṋe o zwi ḓivha uri vhone vha ḓo kona u dzula navho mani kha vha vha kuvhatedze nga lufuno lwoṱhe kha vha ḓo vhona uri tshanduko i re hone afho muṱani ndi ngafhani kha vha ḓo vhona uri vha vha funa nga nḓila ḓe mani kha vha ḓo vhona uri vha vha funa nga nḓila ḓe mani vhone we kha vha ḓo tenda u dzula vha dzulesa ṅwana wa mudzimu o feliwaho thandani ya tshipambano arali vha dzula nga iyo nḓila vha ḓo zwi vhona uri khotsi vha ṱaḓulu vha na ndavha navho nṋe ndi khou ri vha vha tshila nga nḓila ine khotsi vha ṱaḓulu vha si zwi ṱoḓise ngayo namusi vha khou vha vhudza vha ri vheiwe vha huliseni havha vhathu respect them kha vha vha fune havho muthu kha vha vha itele zwavhuḓi vha ḓivha ndo vhuya nda wana muṅwe munna khou lila nga maanḓa ari vha ḓivha ndo vha ndi sa vhoni zwo ri mme a vhananga ndi vha ndeme vhutshiloni yangani mara u bva tshe vha ṱuwa vha dzhiwa nga mudzimu ndo no zwi vhona uri mushumo vha vha khou ita ndi muhulwane nṋe ti tami ri tshi vhona hezwi zwithu musi vha si tshe u nga tsini u nga ri ṋamusi ri nga dzula fhasi mani ra vhona zwavhuḓi zwine mudzimu a khou zwi funa hoḽa munna ri hish vha ḓivha nga ndoṱhe a thi koni u nga ri vha nga dzula fhasi vha vhona zwavhuḓi lufuno lwe mudzimu a vha tonda ngalo kha vha dzhenise vhutshilo havho muṱani hone kha vha shandukise vhutshilo ha muṱani wavho mani vhu vhe vhutshilo ha maimo ntha vhu tshi khou itiwa nga vhone kha vha ḓo ri ḓuvha ḽiṅwe ndimani yo fhedzisela kha verse 21 biblia mudzimu yari ngauri ndo vhidzelwa hone u konḓelela ngauri na Kristo o shengedzela ini o sia o ni edzisela uri ni ḓo tevhela nayo dzawe haleluya heḽi fhungo ḽo konḓelela ndi ḽine wanala kha ndimana yoṱhe kha vha zwi ḓivhe uri ere vha vha mutendi a sa kone u konḓelela vha ḓo balelwa u dzula na mukala wavho vha ḓo balelwa u dzula na mukegulu ngori havha vhathu vha na zwiito zwino nengisa vha na zwiito zwino sinyusa vha na zwiito zwino kwatisa mara kha vha ḓo developa mbilu yo konḓelela mani ngauri hupfi Yesu Kristo o konḓelela thanda ya tshipambano a khou itela uri na riṋe a vhe o ri rengela u phanḓa ri khou ṱangana na vhuthada vhunzhi nga maanḓa afha shangoni ri ṱangana na vhuthada mishumoni ri ṱangana na vhuthada miṱani ri vhengwa ri sina mulandu ri a nyefuliwa ri a godiwa ri ambelelwa zwoṱhe zwi siho nga nṱhani uri nṋe ro tenda Yesu Kristo hezwi ri ḓo tshila nazwo ndi zwa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe mara kha ri vhe vho no kona u konḓelela ri songo ḓilifhedzela haleluya verse 22 yari we a si ite zwivhi na vhufhura vhu si wanele mulomoni wawe we a ri a tshi semiwa a si semevo a tshi shengedzwa a si shushedze a zwi kumedza hoyo ane a tshi haṱula a si khakhe na nṋe ndi khou tama namusi dzinani ḽa Yesu Kristo ho u shengedzwa havho une vha khou ṱangana naho ho u koleliwa havho ho u semekanyiwa havho ho u godiwa havho kha vha u kumedze hoyo we a vha vhidza
kha vha kumedze hoyo Yesu Kristo we a fata ndani ya tshipambano hupfi a zwi kumedza hoyo ane a tshi haṱula a si khakhe ungari na vhone ṋamusi u shengedzwa havho u nyefuliwa havho ana maḓuvha vhathu vha khou sema vha sema na nga WhatsApp vha sema na nga Facebook vha sema na nga nḓila dzoṱhe dzine vha dzi shumisa dzi social media dzi khou sema vhathu ano maḓuvha are vha vhuya vha zwi wana uri nṋe ndi khou semiwa nga social media. Do not worry my girl, do not worry my boy. Vha songo gungula vho khotsi vha songo gungula vho mme heḽi shango ḽo dzhena kha vhudavhidzani to rali vha ḓo vha sema na kha do not worry vhone kha vha sema to kha khotsi vha ṱaḓulo vha soko ri hoyo ane a tshi haṱulo a si khakhe ono vhala Twitter ono vhala WhatsApp ono vhala Facebook na no ḓo ndwela na no ḓo nyimelela khotsi vha ṱaḓulo nne ndi khou fhumudza hoyo muthu mani ndi khou fhumudza ava vhana vhavho ṋamusi nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena wa Yesu Kristo kha ri ite thabelo baba dzina ḽa maanḓa ḽa murena wanga Yesu Kristo ndi khou rabelela muthelesi muṅwe na muṅwe wa fhungo heḽi o ḽi pfhaho mudzimu wanga na no ḓo ḽi pfha o ṋekedzwavho nga muṅwe baba ndi khou rabela ndi tshi ri kha ri vhe vhatendi vho shandukiswaho nga lufu lwa murena wa Yesu Kristo ri elelwe thandani ya tshipambano Yesu Kristo a fa hone a tshi rengulula vho nne uri kha ri yo vha vhatendi vha no ḓivha mudzimu ri felaho ri tshile vhutshilo shandukaho ri songo dzula kha mikhwa ya kale kha ri sumbedze uri nga ngori lushaka luswa ri vho tshifhe vha vhuhosini ri mbeu ya tou ḓishumela o ri ḓisa tshedzani tshawe tshi a khamadzaho kha ri tende uri rine ro vha ri songo khathutshelwa zwino ro khathutshelwa kha ri tshilesa vho khathutshelwaho na rine ri khathutshele vho vhaṅwe ri songo vhalela vhathu vhuvhi ri songo dzula ri tshi ṱasulula zwithu zwe ra zwi valela kha dzi wadropo dza kale kha dzi trunktini dza kale nahone kha ri tou dzi fisa kha ri tshile na muthu muṅwe na muṅwe vho no khou ri khakhela vho no khou ri sema vho no khou ri zonda vho no khou ri nyefula vhoṱhe kha ri kone u tshila navho baba ndi khou livhuwa mulaedza ndi tshi tenda uri mudzimu wanga ri ḓo konḓela zwoṱhe zwine ra ṱangana nazwo sa zwine vhone vha khou zwi lavhelelisa zwone baba ndi khou rabelela muthetshelesi muṅwe na muṅwe ane zwa zwino anga vha khou vhaisala ane zwa zwino anga vha na thaidzo ane zwa zwino huna zwithu zwi khou tshimbilisaho zwone ndo takulela zwanḓa zwanga nṱha murena baba ndi khou rabelela muthetshelesi hoyu ndi khou rabela maanḓa khotsi vha ṱaḓuluwa phodzo maanḓa mulalo wa bva zwanḓani hezwi a tshi ya khaye tanganedzani maanḓa phodzo tanganedzani maanḓa mulalo tanganedzani u vhofhololwa kha mbofhodzo dza muvhi sathani diabolo tanganedzani nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena Jesu Kristo tanganedzani dembe ḽa murena wanga Yesu Kristo na musinga matshiloni baba ndi khou rabelela muthetshelesi muṅwe na muṅwe nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena wanga Yesu Kristo in Jesus name kha tanganedze maanḓa bvo avho ni khotsi vha ṱaḓulu nga Kristo Yesu nṋe ndi ya vha livhuwa amen.